Unya, chuta na naman Kening Clark at ating building Kenny na kulay yellow at in Laguna yellow friends. Kaya rin mong sinaling sapatos keng Nike outlet, pwede kang sumilip Kenny saglit. Nung atin kang kayabeng bulilit, patse ikit ning playpen Kenny siguradong may liable dit. King second floor rin kayang pipanganan at Kenny niya mo rin ing kayang pi-orderan. Then tinapedang maka-display sa glimegisan, patsela na kandisan, metong yung rin nasabihan. Then sasali saglulula at misasamsaman. Kareng donut atin pa naman yatang mitatagan. Nung emoburi, pwede na kaman murder aliwang pamangan. Nung ing lasa da naman din donut, ing kaya katamang bisabihan. Siyempre, manyaman lalasa lang donut Korean. Patse minta kayo, Koreano yung gagawa, akit yun naman. Pero siyempre po tayo naman na tsempuan. Kaya itong sinabi ko ay yun na pa si Serious One. Kaya ako napakit kaya kayo nung nanong in-order yung pamangan. Melo bat ko cellphone, kakalbe ka rin vlogerong tulukan. Pero sasabihan ko kaya kayo yung atak man mi Kenny, manyaman ngan.